abayumbe botambuka nkaririmba indirimbo imwe hanyuma tukanasirimba twese nta kibazo kugira ngo tuzumve. Uko nukwerekana urwikunda inyanja nizisuma ibicu bigahinda. Uko nukwerekana urwikunda we inyanja nizisuma we ibicu bigahinda. Uko nukwerekana urwikunda inyanja yameshaka kumva materaniro gusa. Inyanja we mani bamugishanisha inyanja we inyanja bisubigahinda. Oya sindabumva shaka kumva materaniro gusa. Inyanja we ibicu ukwerekana shaka kubisa kuririmba uzamuye. Inyanja we yemwe Imana bamugisha mwinshi. Tuzamuye ikiganza cy'iburyo. Inyanja
izuba rigahinda Kwano kwerekana twese inyanja we inyanja zizisumba ibicu bigahinda Kwano kwerekana Kwidukunda bahari n'amawimbi Upepo wavuma Utuongoze Baba Tuvuke jambo bahari we n'amawimbi na upepo wavuma Utuongoze Baba Tuvuke jambo bahari n'amawimbi na upepo wavuma Utuongoze Baba Tuvuke jambo zamura ikiganza cyawe cy'iburyo banasifiwe yeme ntabwo yari imisa ntabwo twaje gusoma imisa hano abaheze imikate murye ana materaniro arongowe n'umwuka wera w'Imana Amen. ndakwifuriza yuko uno mugoroba uba umugoroba udasanzwe mu buzima bwawe urashobora kwizera Bwana sifiwe pastor ambabarire hari umuryango famille iba muri Luka muri Mariko no muri Luka ibamwe birivuga ngo bari bavukana ari ni nka batanu ariko umwe ngo yavutse ari ikirema ngo umunsi umwe arabicaza yamenye ahantu Yesu yagiye guteranira warabwira ngo mwambabariye mukanterura mukantwarayo Bwana sifiwe mwambabariye mukanterura mukanjana ko manumva mu mutima inza gukira iyi ngwara yandembeje baramubwira ngo ntibishoboka ntibikunda ngo arabinginga ariko iyo famille ngo igira ubumwe iravuga ngo reka tumutware ngo bakora inderuzo cyangwa se igipoyo babiri imbere abandi babiri inyuma muri Mariko ntabwo azavuga ingene haresha ariko muri Luka ngo hari umwanya ngo baramwikorera Bwana sifiwe Doze Imana icubahiro Hallelujah. ngo baramwikorera ngo baragenda umwanya muremure ngo bageze imbere y'ikanisa nk'uko bogerana imbere ya Philadelphia ngo basanga ikanisa ryuzuye ngo no hanze huzuye ngo baramubwira ngo ntako tutagize twakuzanye ariko nyine ntibishoboka ntushobora kubona Yesu ntibikunda kushobora kubona Yesu kuko n'abazima zananiwe ko bamubona buzuye hanze ngo arababwira ngo nyabona duce inyuma turebe nimba nta wundi muryango uhari mwumva uko kwizera ngo barazenguruka inyuma basanga nta muryango uhari mwumva uwo muryango ingene wari ugira ubumwe ngo arababwira ngo nimba nta muryango uhari ngo nimuzane ingazi mwurire hejuru y'ikanisa mukundure ikanisa ry'abandi muntiburire hasi ibi bintu tuzadusuzugura hari ababikunduriye amakanisa atarayabo amen burira hejuru barasambura ngo arabwira ngo muntiburiremwo fe kubona Yesu gusa Doze Imana icubahiro Asifiwe cyane. Doze Imana icubahiro tuzamura ikiganza haleluya tugiye kuzura ibyacu byapfuye mu izina rya Yesu reka ngo usabure uzamura ikiganza cyawe shiramo sebene tuzura ibyacu byapfuye tuvuge ngo yasuye umwana wa Yayiro numara wowe aho hantu hari umwana wa Yayiro washira ikintu cyawe cyari kimaze iminsi cyarapfuye ninde ubyizeye ko ashobora gutana igitangaza cy'Imana Amen. aho hantu washira ikintu cyawe cyari cyarapfuye numara turatangaza rero tumara dutanga umwanya twagiye papa twese duhaguruka abantu bicaye waboye Paulo na Sila we wabonye agahinda kaya besi mazuye umwana wa Yayiro we mazuye umwana wa Yayiro
wasuye umwana wa Yayiro we ai wasuye umwana wa Yayiro waboye Paulo na Sila wabonye gahinda kaya mbese we wasuye umwana wa Yayiro we mana we wasuye umwana wa Yayiro erega mana we imigambi yawe ibihe byose bihora biza we waboye Paulo na Sila wabonye gahinda kaya wasuye umwana wa Yayiro wasuye amateraniro gusa erega mana we ibihe byose erega mana kuba umugambi w'Imana ku buzima bwawe Imana icyubahiro asifiwe cyane vuga ngo sura zura sura 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 twagiye rimwe dusimbuke papa ndabona hagwiriye ugwaruka muno basuye umwana wa Yayiro we basuye umwana erega mana we n'abari inyuma waboye Paulo na Sila wasuye mana we wasuye mana wasuye ariko ngo urufasha we hagarara papa mbese si cyubahiro asifiwe haleluya 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 viva payina la fe tuzadutarama hello kabandi batogira amahirwe yo kubona ikanisa ejo nariko nsoma ijambo rivuga ngo umuntu wese abane n'Imana ubwe ngo ameze uko ngo yarameze agihamagara abantu bari mu gupirata Imana bakayizanana utundi tuntu tw'udufyeri bakagira ngo nibwo Imana izokora cyane Imana itarakwangisha umuryango ngo ugire intambara y'umuryango cyangwa ugire intambara y'umuturanyi kubera Imana uzubanza utekereze nimba waraje mu Mana neza uri indani neza Bwana sifiwe asifiwe sana tubana n'Imana tukimeze uko twari tumeze pana utundi nuducikangi tukuzwa Yesu atukuze utangaye rero nitumara usura uririmbe gutyo nitumara tubyina igisirimba tuzabasha gahunda ba oya kandi
turatarama. Amen. Nzagera mu materaniro nkabazanya n'umutima jewe nkavuga ngo ninkiki corusha ikindi cabaye kugira ngo Imana ihabwe icubahiro. Ari tuntu Imana yanyemereye nkatungaye duhutaza Imana igahabwa icubahiro. Atukuze. Duweze si icubahiro. Ndio. Hallelujah! Yasuye we. Yasuye umwana wa Yahiro. Yasuye we. Yasuye umwana wa Yahiro. Reka mbasabe ikintu kimwe umuntu wese afata akantu kandi akantu kita izina. Ushaka akantu ufata no mara ukita izina nashaka ibe telefone yawe. Uvuge ngo mwami Yesu. Reka mbabwire ntugafata amateraniro ngo yagira akamenyero ngo ufate ibitaramo byose ubwire nk'ibitaramo bisanzwe. Ufata akantu gutya nidusimbuka twebwe utabishoboye uvuge ngo Mana nimba ari umwana wawe wananiranye aka kantu nk'isenaka uriya mwana wananiranywe wabaswe n'inzoga aka kantu nk'ise amafaranga yo kwishura inzu aka kantu nk'ishike ukita izina muri cya kibazo cyawe cyakunaniye nidusimbuka ukazamure ntureba abantu ntureba amajwi y'abantu. Imana ntabwo ikeneye kumva ijwi ryiza, ikeneye kumva ijwi ry'agahinda, ikeneye kumva ijwi ririra. Muri uyu mugoroba nziko mufite ibibazo nagira umuntu ubisuzugura, twese dufite ingorane ariko tugiye kubwira Imana ngo izure mu izina rya Yesu kandi irasura mu izina rya Yesu. Tuvuge ngo ha sura ngo ha sura ngo ha sura ngo ha komera Imana amashimeshi uko nukwerekana ukwitukunda inyazo zamura akantu kawe turebe aho niwe amaze iminsi inyazo we ibicu bigahinda we uko nawe nkeneye kumva ijwi ryawe inyazo we yamwe Imana ibumva mu izina rya Yesu. Imana iyo amarira yawe ukwerekana we naha inyaza ibicu izina rya Yesu. Tugiye kuva hasi wa inyaza kwasa ibicu saburi kidusaba inyaza twerekerino twese tugiye kugaruza tunga ikiganza cyawe cy'iburyo imbere usigure amaboko twagiye wa Yesu
rekura igisirimba. Semeni haleluya. Yes, yes.